Ichilenuk besahilo kubeta. Yola le sahben si le gutas le cojan el coronavirus COVID-19. Huitulum el Yucatán. Jalacho Mauricio Viladosal, Bintun, tu cajil Santa Rosa, tu mectan cajil Peto, ya tu yila, Bishak al loco beta. Estamos tomando todas las medidas posibles. Creo que son pocos los estados que están tomando las medidas que nosotros estamos realizando y en ese sentido, pues lo más importante es que la gente asuma su responsabilidad. Tu mejor papiro molay, hola Tulum Yucatán, secretario de Salud Mauricio Sauri Vivas. Déjala chilo tu shakalta bishubinu bigle meya hilobo, tusku shakalta mako wamatanu chokwili, yete beshan kukachita lo, ikilukuchlo, te kuchilian tu behil kubinho, takche tu malo. Taktile sutukila. Lukesh le placa le kitbuzobo yete bimak shoke wet angutso le nuchaholta tu kinil 20 de abril le kin shangelo yan sut meya le meya hilo ojalá chil Yucatán más tun hetantio maubino yola tu meng manda 70 haptio wayan helan pasta le winkilil yete kolelo yonchaha ulak nu beselta nu betal sansa male le yekuchi lo tus comillas mako tu ojalá chil Yucatano tanto nu utsabal tsaki yola moko hanta makobi beshan tile kuchilo transporte público waltus kubimak tula tushilo. Tula kuchilo be tansanu beta le meya hiloba tanuk eshel usutu kilomia le mako bo tu sabashan pasta liti mako yan talamiltio maubino yete yane tu ila lega hetseke umeya tu yotoch. Yola le talamikunutas le tie kohanila tu pata le kayana tu anta hilti uhalachi lumil México. Le halacho Mauricio Viladosal tu tsaho hel bileta tile sutu kila matun kalak ukuchilo halka nabili yola mutasik talamil yola al meyahil yola al nahalil. Vale, kukata titulaka make kucha holt, ukalantikuba. Yete, kahok tu yotoche, wachen hachkabet. Tumeng, hebishubing utal talamilobe, yandusan uhachetse ulabasho, kabetubeta. Tele Yucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Liv de Nojeda.